Hai marketing sebenarnya lamsogo kini ka hopi hinjago happy holi ni damak ka deal eba damak ka sell pai sok pai ka norok ni bagai live gangkai norok tam tam mobile na muchung tei order na muchung daki live pai badi kini kaisa mobile order ka obo Samsung Galaxy A35 5G gangkai o mobile ni cost busi kalai kana sabana 11,290 টাকা oboni do gangkai obo COD nangka 740 টাকা gangkai o COD o মানে o mobile ni half person rejak মানে 541 টাকা plus COD amti haikai thangkalai kabin mo 740 টাকা ama haita gete aro ani charge potongo ama hai khlaioi hingangkai obo mobile o ang 362 টাকা super coin dika hingke mo COD jefru faina kalai afuru hingangkai half person 10,363 টাকা rena nangnai ama haita mobile dam khai 11,290 টাকা thangkalai ota hingkai norok tam tam mobile naina muchung ang norok ni bagui nainai hingke haifano ani ichha norok ni bo phunukna thangui tongo je tini je deal bobo hai gangkai tini ni bisingo paima hangkai to belai no janai tangi hingke ani kesi paini super je pass bo pai tokha hingke amo jodi pai thaka hingka mobile bo paimaya mobile bo naimaya hingke tini horni bisingo norok keboro nai tonga hingkangkai rena hini wansuk tongnai norok kwrwngdi daki live bo kwrwngdi hingkai ang puila swrwng nok ni bagui joto ni wngwi naina muchungnai iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro ni swkang chwng chenglai 37,800 a naidi o mobile ni condition hai oro battery unknown hingkai aso battery simi change sungnai bo hingkai te joto no condition kaham norok nugui mankha na mobile hingka obo hai iko battery unknown obo hai ke battery unknown hinui nugjagui tongnai battery health o hingkai obo norok naharwui mano hingke abono kari bo tekha tongo 13 Pro Max obo hingkai mo khai camera unknown camera simi unknown wngnai abo haita hingkai norok nugui mankha na color rok bo hai hingke tekha tongo 13 Pro Grade C Plus ni 256GB mo khai camera bo unknown o camera kha unknown battery hingke service battery health 80% rok mannai amo hai hingkai te ang like return mani aborok bo nogno phunukgano je norok oroni bisingo paimano jemon 12 naidi o jagao Grade C Plus ni 13,590 টাকা copy screen hingke motolani hingke copy kwrui 16,570 টাকা hingke non hari o jaga device chaita tongo mo battery simi service amo hai hingke hingkai mo norok naharwui mano hingke o jaga 4ta device tongo hingkai tekha tongo 11 Pro 11 Pro 16,840 টাকা obo hingkangkai bini condition hingke battery simi service mane battery health kom mannai iko 16,840 টাকা jeta jara Pro model hamjaknai rok tekaisa 11 Pro tongo Grade B Plus ni naidi mo khai battery unknown battery simi no unknown joto no oloke hingke te khoroksa phunuk saka je iPhone 13 phunukdi hinui 13 naidi Grade D minus ni 17,070 টাকা amo hai condition mannai naidi o jaga display change hobo display tei battery bo change hobo hingkai ang abono nahari hinui saklak teka 13 tong Grade C ni battery is unknown te glass panel damage mane je swijak aptin mano do damage iko nog nugui mankha na hingke tini ang salo live paike hingke ang aro kaham ke pungkui mali phunuk malia tangi hingke ang afuru tei kumuni samungo hingke 23,560 টাকা tongo tei kaisa 13 Grade B ni Grade B rok hingke chao mobile nahana hingke kaham nahadi
Hinggai omain declaration dok hinggai demno to kaham no hi condition to hi nugi mankha norok joto test pass no hi o jaga কেজি পাইনি 23,560 টাকা hinggai tebo tongo model Huma Grade C Plus ni 20,500 battery unknown heavy scratches glass panel damage ikko mane nang ma paltok nai tau clock aran si hingga 13 asung no tongo do model te 13 to kirei puru tongo abo puru phunu kanong no tak phadi 12 nailena ang last to android phunuk nai naidi 12 ni bisungo tam tam model tong iko grade A tongo grade A 18,950 টাকা camera simi unknown মানে camera paltok jak do camera kaham no bat paltok jak am kaisa narak moi narak di condition to kaham no 12 ikko joto kaham bini charging port rok kaham no camera simi unknown obole device kaham no 18,950 grade any দেখা tongo 19,150 grade any no grade any no opo color hinggai white color le kiri do pura genuine kuno paltok jak kiri obo kuno paltok jak kiri bujika omo grade A o QC borok ria gai grade C nedi দেখা tongo 14,000 mohai tam tam paltok jak camera battery ngete glass panel damage nugi mankana देखो खता को कोई क्या IQ Neo 9 Pro single phone on thani nai di hinjo okay IQ Neo 9 Pro IQ Neo 9 Pro IQ Neo 9 Pro 16,570 টাকা অমন দাম bini heavy scratches crack or broken panel amahi condition nang mannai IQ Neo 9 Pro 512 GB nadi glass panel damage mane no condition sa khamia Z Pro tongo hi grade plus obake box mannai but obake ido ngai ang thajing 12 Pro kana tabo ngai 12 Pro nadi 12 Pro no gari na hana ngai kereng di ang bai tini ni bisingo grade C plus ni iPhone 12 Pro order na ngai 7628035892 ang mai kereng di ngai COD ngai tabuk half person aro tongo COD wo tini ni mobile ni half person payment nang ma khayo ta ti heta maka back panel damage kisa Infinix G20 Pro ngai teha tongo 12 Pro hi grade C ni 18,580 oro ngai camera unknown battery unknown back camera not working sijang tongo gold color ni silver color dah hingga gold color dah hingga mo saimalia omo iko battery unknown camera unknown 26 update khajak iOS Infinix GT20 Pro Infinix GT20 Pro kere single phone single Infinix GT20 Pro
ইকো 14,827 টাকা। Crack or broken panel, major dents, major paint fill bubble. Mahai, min condition. Okay, diti, paint puru tongo. One seam working only. Great bini tongo. Gai, ang puru tongmani iPhone 12 Pro single malo puno gana. 12 Pro. Great ini tongo hi 12,330 টাকা। I hinggangai go korido return kari ko no return travel. মানে ও মোবাইল হিংকে ডেট ফান ফাইব না আমার হাইতে বি প্লাস হংকাই 26,300 টাকা পুরা নিউ কন্ডিশন মাননাই। মনে হার মানো ओमफ्राय iPhone 12 mini आं थार्टिन फुनु गादो भिडिअ न पोस्ट खायनाय दि माने बोसखांनो थानाय दि भिडिअ न किसा स्किप खायनाय बेक खालायनाय नाय आं खाजों फुनु पाइजाक 13 ओमफ्राय iPhone 12 mini 10,910 টাকা কন্ডিশন আছে খামিয়ামো মানে ব্যাটারি সার্ভিস নাই एयार रिसीवर नट वर्किं नाय आसुनो डेटा प्रॉब्लम तो नायता 12 mini कहते आसु काम करे 12 mini E plus dong kaisa box that dong हेबन मन किउ सिक्री 13 आं खाजों फुनुक पाइजाक भिडिअ न तेसा बोसखांगत लांगै स्किप खायनाय दि iPhone 12 mini to kरै नायनो दं iPhone 13 दङ कायसा 23,650 টাকা গ্রেট এনি 23,650 টাকা only battery unknown battery simi paltok jak do jot working naidi ko kiu sen kamgan phumnai truk truk khai hi battery simi unknown mobile condition naidi ikko ekdom fresh condition pura kattala hai hi second hand pano kattala hai nugiman khana ro ikko ekdom fresh mola ka mukum tadi na hamano ang jodi paina hangka ang nah kamu battery simi unknown misigada nana hangkai dakte kontak khai tini bisingo tangi hingkai kesifai super selo bisik stock tongya logi ne paithong o kaisa moito narakti iPhone 10 rok nakhe bahai no bai 10 rok tana di nana hingkan rok iPhone tuina hingkan 12 ni simi tuidi haipano 10 badona phuno gutna 10 busuk solito iko iPhone 10 9,340 টাকা aboni sela hingkan 12 no sauta oboni condition tam hamya manai neng battery service manai ingkai air receiver not working tei battery health ingkai 80% rokni tola manai ta amahai iko mini condition nai di mobile battery service manai mobile to kaham no 10 bona har mano mane u 5G rok nang hingka kaita Samsung Galaxy M55 tongkai manai do Galaxy M55s kai tong teka tonga Samsung Galaxy S23 Ultra iko naidi glass panel damage of naini di nang phunugana iko glass mane back panel damage ta hi mobile to condition working no working no mobile to ama haita
M55 toro keraido M55 no ang phungna hingkai single ma phunuksen Samsung Galaxy M55 tongkhangkai to ikoko 11,123 টাকা গ্রেড বি নি অবনা হার মানো গ্রেড বি দুইটা মোবাইল দङ যত কন্ডিশন ওয়ার্কিং বুঝিকা অবনা হারিনা হানা হंगांका आं बेकरंदि दाम बिनि 11,123 টাকা যদি না হানা হंगाय नोंनो फुनगोन आं एड काट खानि दो ताक नोंनो जस्ट एग्जांपल फुनगो नरकानो बुसुक मारो हना नांनाय औ मोबाइल যদি না হানা हंगाय दो चेकआउट ताबुक नारे सिउडी बुसुक कलाय 752 টাকা दो ini mobile dam komi thango ni mobile dam busuk tongmani 11,120 টাকা tongmani do ingin neng tabuk payment khai nango ungko kesify no 752 টাকা o jagao siudi bai ko bai musungo do plus ang norno mobile order na hari mani hingai norok ano jotoi 200 বা 300 হটি বিশেষ বেশি নাই আং ও দাম কম হंगाय 200 সে hingai nango tar mane nengano total 952 টাকা রহন নাঙ্গোটা রাং বুঝিগেতা hingai neng delivery boy no hingkai renai 10,567 টাকা বুঝিগেতা ama haike order ngota tabuk agini hai system karikha abo kaisa mu kok mu tunarati ngari na hana hingka mo device kaham no mo grade b ni nahadi mo iko Samsung Galaxy M55 5G obo ekdom kaham no tekha tongo hi M55 12,710 টাকা grade b ni no hi pura kaham model ang no sekarang recommend khayo norok jodi mobile na hana hingka kai mane kesify super cell ni bisingo grade A grade B abono choose khaika hingka mobile ekdom new condition mane kono krei just pura kaham minor dance minor scratch abo mane second hand ba kisa misa scratch phaini no ama haita mona hadi nang bagi kaham ngai okay te tongo Samsung Galaxy M50s 55X to tongo hi mo moto kaham chemno M53 tongo hi mona hadi dam kalai ni bisingo hingkai te kerek burken manai mane back panel damage manai abo kaisa muitu narakti exchange lengya exchange no EMI bongya exchange bongya Samsung Galaxy A35 kini kharakrok ni likha hingkai te model abo badate to mo bu kaham no ene kana grade B minus ni Samsung model lo sawo ang mata live khai tongmani ang o kesify super cell pai no ang live khai tongo mobile bu kaham no ang nahamani model no phunuk riwana ang oron naharei bai khayo tongori do Samsung amos na kamo iko M35 naharo ang o mobile tabo ang je live khai tongo ta a mobile baino Samsung Galaxy M35 mobile kaham no mose ro kerikena hingke jodi na hingke norok tini ni bisingo contact khaidang bai khana hingka ani super pass pai thanai jodi nahana hingka khana bang ekdom nahana nor confirm hingka call khaidi confirm ya hingka ang super pass mi painai andirang loss khai lab krei hingka aboni bagui norok jodi nahana ni soi no nahana hingka contact khaidi iko tini tang no phunuk rikha baksa tini je phunuk mani bisingo khana tongphon mano baksa kori phonang mano iko M35 grade B ni ani hai model mo mobile chao battery buti kyo iko mo mobile ekdom fresh condition ani hai no grade B ani ke C+ se pun chao mo mane a 128 GB ani ke 6 GB RAM si manchiwa anga pro iko 6 GB RAM 6 GB RAM ke C+ iko ani sungno dam iko ani hai model nang mannai na ha ka hanga kai mana hai mana okay nana ke sadi mo ekdom available Samsung rok ngai okay
iPhone to kaham no hypa no battery rok asuk tiki thaya ta iPhone dong kai iPhone 11 asuk soli tong amo phone ribana 16,180 টাকা great ani ikko tam color sin thong mo hina sangli ang tam color pung kamo begoni color bangla bai khai phanto color ngai engko ba khi English bai ka tam ngai sai maliya uneducated boro rok te manche hino nadi nogo jaga QC ekdom sachrai mona harimo 11 na kai কোনো গরই মানে কোনো মানে ডিফেক্ট গরই পুরা সাপ QC ko joton sap better hell 85% থেকে 100% bisingo nang mannai ang sawon rok 11 hamja ka hingka kai obona hadi color hingka kai phantok color pa purple color hambai no English rok mai abahai bujikada जों बांला medium pori boiba जेबो सोक English मानसिना हेनो ओमफ्राय 11 टाका tongo 14,900 grade B ni iPhone ang lachiya tangi hingka ang maya ang gosio habahai naidi ko teka tongo mokai black color black rok no sini ute hinta a purple color no sisi sini liapu abar pink color no hingke sini tero pink color tani favorite color bole hingke naidi o jaga beroni color sani color hamjak moroke hingke norok jodi nahana hingka contact khlai di ang norok no kaham nai tangati hamya model no nairna musungya tangi hingke nong ni rang no barbat khai lap kare hai diba rang orang ajinas busuk na abon bagai norok mobile nah ke kaham no hardi apti hai ओमफ्राय baksa ekdom great dirok ni to tong dara rok hunjong kai mane tongo kriye haipono mane condition hamya manai ta himo black color mo chale battery unknown ta mane 11 dok ngai kisu kalai kana ma tongo ओमफ्राय 12 nai kana 12 ngai Android ni bisingo Samsung jotani first nok tam hin chaimi apia ba ani baging ke favorite Samsung इनके नरक तो जानजानी चाजक मुंग है दिबा 12 नहीं 17,640 টাকা গ্রেড বিনি অমো বসাও বখং মাননাই মো ओके 12 টাকা তঙ্গ বো হংগাंगाय সিনি মো খাই একদম কন্ডিশন হামিয়াতা ইকো নরন পড় নেবা জায়গা কালার হংগা ব্লু কালার ओके 12 Pro Max rok tongo 12 Pro tongo hajing phunu kanang mo 12 Pro hi obo hingkai mane camera thepajak do a new rear camera was detected restart to configure your new rear camera for this iPhone mane o jaga restart dikang kaino mane obo tei nukjak lakta ke battery service ka display ba genuine display thepajak ama haita mane kuno local ya o jaga je mani thepajak mani 19,620 টাকা nana hingke norok obona hamano iPhone 12 Pro haje hamjak nai ama hai teha 12 Pro tongo grade B minus ni o jaga hingke battery simi paltok jak battery unknown bujikata ओमफ्राय जोंथ' एडभार्टाइज मा खायो do norok naidi nai chajak hingke nahardi te kaisa nahana sakang wansuk di mane ang o jaga mani to nahanai nahai ang barbar dang thano tinta khaidi abon bagai nahana sakang mobile jo tang photo marok kaham ke naidi QC report pori chajak hingke ke nahardi jaro jabardast tikrei camera bo kaham no thepajak nog nugi mankana ang o jaga norok no je phunuk mani joto ang kaham model phunuk tongo do ga hamya bo hinsai ruang OnePlus tongo 12 C plus condition norok nugi mankana back ni kamo hai piaba bisingola kaham no to kotha chuma haita mokhai saka kai hamya bisingo kaham atijat mokhai
return khaika rang back mano na mano return khaika hingke rang back mano do phiaba khwnade ang no kaisa kok sai khwnai wana o jaga naidi do money wallet do tabuk romdi oro 434 টাকা o jaga je rang krida iko o jaga hapayo ta rang o wallet to rang hapayo a de return khai back mani rang ning teisa o rang no o jaga kono nung bank transfer ni option kwrwi mane nungni bank o khachung transfer khai rimaye nung te waisa te kubuni device nung order ma khlainai jemon example through ang no phunukano je khorokha takhokni je mobile return khado iko 13,880 টাকা bini rang kifil mankha bo teisa te kubuni mobile order kha mane grade C minus ni order iwi bini mobile pura date sokpai date mane pura kwthwi mane switch bo onungya charge bo ongya hingke aboni bagi return o dakha ang return daimani yagulo 7 din da 8 din da busugo nangkha hingka kaino rang hapka o wallet o hamani yagulo bini bo tekisa rang mane plus khaina kanai bo iPhone 12 no nahaka bo mo nahaka abo phunuk riba ang nong no tak bo kaham na use khai tui tongo aborok tongo do 12 iPhone 12 iko bo mo nahaka ta 64GB jar 14,687 টাকা o mobile no bo nahaka ta bujika ta hingkaboni bagui norok ang sau atui minus ganang rok tana hadi nahar kahangke grade A grade B plus grade C plus grade C grade D apti rok nahadi tu bo minus swijak ta nahardi ang no barangbar no sai tongo ama haita gete kaisa norok jepro mobile delivery wngkha do taromdi o mobile tabuk mobile desu mobile phone wngkha ta delivery wngkha hingka jaka sticker kwrida o sticker no norok ta swkak di bujiga da sticker dui digi tongo sticker no 2 din return policy jemon romni kaisa nongno mobile tabuk ang just nongno phungna bagui example mo 10R ba XR o jaga tongo 2 din return policy ko 2 din return policy o mobile ta hingkai nung salnoyo nungni mobile no thi khai check khainai do puila swkang nung mobile khulukpuru video khai tondi kaisa proof ni bagui hingkai je QC report o phunukma haida nung mobile mankha di QC o khai nini joto sap do mane betar simi unknown hwnui swijak tongo phiaba nung tammani rikha je camera hamya manei rikha samako ba mobile power button ba jesapano ta hamya manei rikha hingke aboni khetre hingke return wngko return ni bo kaisa policy tongo mane nini QC o swijak tongo battery unknown do battery unknown no nung makha aboni khe mane return wngya hingke abo bade mobile switch on wngya mobile charge wngya mobile sound phaiya ei apti rok hingkai return wnggo abo kaisa muitonare ba mobile nung kaham order rwmase mobile mane scratch rok mane kwbang phatijak ukulok phatijak camera terajak rok mandikha aboni khe return tongo hingkaboni bagui norok mobile no kaham kai use khaidi tei mobile heating da mane mini mobile backup dari battery backup dari aborok naidi hingke aboni bisingo nung jodi no kono ekta confuse wngkha hingka angmui kwrwngdi angno help khainai kwrwngya kwnui nainai ang nini QC o je sajakma haida tong QC o je sajakma hai milio tei baad baki hingkai mane mane te komini defect phaio problem phaio apni khetre hingkai nini mobile return wngnai 100% ama haita nungano sudu video khai rohodi ang apro ani voice record khlai 2 থেকে 3 minute video swnam rohodi photo rohodi ukulok nia je sticker ganang abo ta swkak di 2 din ni bisingo nung ta swkak di wngya hingke return glak abo kaisa norok muiton narakdi hingkai laptop rok bo kisa phano di phunuk laptop hi laptop no hingkai ang waispo nahbo nai je kho wngui ang mono khai explain khaimaya do ahaipono chung oro laptop tabuk naini taka do jemon romdi battery working fine o jaga with graphic card gray color hingkai naidi o jaga bini QC report naidi oro so keyboard fine touch fine battery fine speaker fine wifi fine
A webcam camera fine task bar not applicable. Keyboard blacklist abong ko working major scratch body mane body scratch tongnai crack damage panel ikop tirokta one to spot display hingke tabuk seng oboni bini display mane konasiri bomai obostha tong iko omahai mannai iko nainedi hingke moni condition butui iko damage ma kubun damage dai iko bujikhaya hingke ningom tirokno na hanai hingke bake naina hana nango ta hingke tabo ang kaham condition phungna thangui tongo do tahrok ni 14 inch 15,642 taka obo Dell ni Dell Inspiron 5000 series 14 hingke 14 inch hingke 5408 Intel Core i3 10 generation hingke obo working fine sauna hingke seng tabo Q3 po nailaigoano keyboard missing touchpad working battery basuk wngla hingke keyboard black light working fingerprint sensor working phiaba tam hamya hinsa borok up to 2 dents major hingke crack or loose aborok tongnai hingke tak bini condition naigodi bo bahai ningmano Dell ni mane use khaijak bai iko mutrok ekdom terajak manaita bisingni parts kaham nangnai iko bokai thaching slai chao do mo laptop thaching slai chao iko ikonorok kesify ni kaisa onko tongo do test khaijaknai mane QC ta quality aboni apps na harsidi Apple 2015 model ni MacBook phunukdi Apple okay iko tongo 2017 ni kaha tongo do grade C ni omo onko out of stock thaka 2018 ni kaha tongo 15,042 taka QC na QC mojo to working fine do body o major scratch on body up to 2 minor dents hingke heavy spot visible lines screen line tongnai hingke abo haike no naiui naharui mano taiko iko visible mane iko nini tongo iko muti naita line ganang naita iko mahaita hingke grade B- ni hingke photo kwrui ningabo QC report nai ningmana hanai abo haitai ko hingke abono norok MacBook rok bo manui tongo 2019 ni mokhe grade C ni mokhe battery ningma paltoknai mokhe teisa chao do thaching seleng ekta chao iko only keyboard test keyboard kisa disturb nai battery ningma pal keyboard hingke iko jaga ni kisa kakjak oroni bujikhada hingke teha tongo 34,571 taka rokni tekaisa do norok MacBook ni slai norok Windows na hadi tangui tangui aboni answer hingka mo je ning MacBook to hingka mane ning software rok ning baima khainai do free ning version mangla joto ning baima khainai garo kini minus point ngi thango iko mo na harmano do bahike hingka oro 22,317 taka Apple MacBook Pro 2019 ni hingke mo model kwcham no haipano mo kaham iko nainui ningno iko kaham mo joto keyboard rok bo jotono kaham hingke muti photo nai hama khe chao ta ama haita laptop rok no photo nai hakai chao iko ang usako na ha naimani no hingke ang MacBook uansuk naiga mane wngkota tamsing amo tamsing hini uansuk mani ani software rok baima khaiyono hinui ang nahaya ta gani to montra ni kam bwla fingerprint montra device hingke oro khai abo connect khaimaya mo chao do obo chao 2019 ni mo ekdom kaham no.
Gaboni bising ni grade B ni hana hingke 27,275 taka tebo grade kaham tamo khai. Mokhai battery missing battery ningma paltok naita asuk no kaham no laptop bo kaham bole hingke 4,000 bo tongo do kwrwia iphone no busuk bo kaham phaino hingke rang rok no choko pokoi khlaina mujung aramsik mane 4,000 rok ni busuk kaham kaham no phairwno hamya no phairwno ama hai amtuita hingke aboni bagui nahar nakato nahar mano nahar mai khaidi contact khaidi hingkai tini ni baga sukno korbo thui thaka norok jodi no nahana hingkai khwnapano ang tongo norok ni bagui jephru pano hingkai norok contact khlai dia no jekono model nangkha hingkai tongo hingkai abono tekha tongo model mokhai horkaham jotno no abo haita hingkai jetini phunu kano no model ang iphone android aborok ni bisingo norok kebo nahana muchungui tongo hingkai 12 11 13 hingkai 14 khe tini phunukjak yang last 14 phunuklang thakhan 14 model kato tong 15 ni phunukjak yang 14 model tongo 14 plus tongo 14 plus 32,330 ama haita COD bisi damya do COD 300 taka rok norok anaro hokai nungo haipano mane COD by half person tongo ta jaga ta ama haita abo kaisa muit narak di mo pura fresh condition ang khajingo no baba hai COD no phunugui rikha busuk nang no phunugui rikha 15 model le kwrwi plus tongo plus to 56 GB grade B plus ni ekdom kaham condition asukno jotno no hor kaham haina bai malai phinai ang tebo komuni content rok tono saitogui tongo 2026 o hingke time rok remain wngui tongkha hingke ang aboni bagui ani o youtube channel o mobile ni mangno content wngui tongkha mansasak ang saitok tongo tei kaisa chini jeta short film khlainai chini Surya chini dol Surya ni bini channel mane strike permanent wngui thangkha strike khlaimani bisingtwi hingkai abono twi norok report khaidi mane email o thangui hingkai bini channel kha khaio kipil phaina hinui belai kheno bwkha mokjak asuk subscribe kwbangmani hingke aboni bagui bok wngkhasuk chaya khaikana aboni bagui bini channel o bahai wngui tongkha kha khaio bini channel daki kipil phaina hinui super condition tongo black blue obo hingka hingke warranty jaat do last ang nongno phunuk tongo grade A bo tongo 12 19,770 super condition obo hingka hingkai nung 6 month 6 month warranty manai 32 quality check 1 2 scratch mannai hingka hingkai phone pro box manai charger mannai omti hai nahadi norok nahana hingka hingkai iko kwbangma good condition rok tongo ama haita hingke asukno jotno hor kaham bye bye.